Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno nga yung kami patangatang. Nakaturog man ang ti anak ko. Diyos ko, tarapayan niyo ko man ni Chloe. Diyo ka di ipalubos ang mapukaw mi ti kakaiso ng anak mi. Ininot man ang ngagmulagat. Makaring manan. Chloe, agsao ka kuma. Agsao ka, tapno jak matunay madandanagaan. Sige, umaya kundi taboyo. Bye. Placido! Anya manan. Anya man ti bagam ti may nakpadinanon dito. Umay ka, darasam! Kure ka din ako yodan. Ibatan nagbanta mga ni pagkarot na di tao nga kapapat. Ibatan Inuwadag na. Anya manan ti bagam. Ure lagu yodan nak ni turong iti ulag. Ti anak ta. Agar-aring-ang. Anya? Ang paiso ka di Agripina. Man, namintalo. Sakbay ari mo arak iti kwarto na. Isu nga umay katabarang no makasarita daan. San met lang arutan nga agbalin nga umal ti anak ta Agripina. Wan, isu nga umay kaan. Darasam tay takasarita. Kunak na mabayag kay tinapanam, Miguel. Saan? Nagsubang kami kinibuyong, Amira. Anya? Nadanon mo ni Buyong, iji taltalon? Wen, anday dya mang bambantay ka rito agab-gabor. Kat, anya nga rutin nagsubangan nyo? Imbaga ka saan may parbeng abas talatan gaburan dati kataltalunan ni tatang. Tay tilaksin nga ada ilablaban mi itiray dya adagan. Dandani pahin mabalin ang magapas dagi dipagan. Anya nga rutin kinunaday dya abuyong, iti day tanga imbagam. Kung nakit din nga agbalbalin kami kano nga agagaw iti dagan. Dajay, nagpinudot kami. Inasot na ti paltog na, katimpaturong na kanya. Anya? Diyos ko, imbagta din nakapinaltugan. Natay ka kuman. Saan nakmat nga tabas ta patayan, Amira? Di mo amuna niya taray ti panunot na dya atao ti mayor. Isuapin na nawakon. Takayat ko pa'y tagbiag gapukin ka. Lumapugaw ka. Tsaka mo na niya ti mapasamak iti biyak ko. Da kayo kinitatang tiraso na natib kara kadag iti amin na panubok iti biyak ko, Miguel. Pumayak dito opisina yun. Itamot lang. Okay. Bye. Miguel? Asin iti kinasalitan? Ni atur ni Makaryo. Okat, anyat imbagana. Anya dyan hanggang kumaipan mo iya opisina na. Ti pagpiansa ni tatang. Anya, kat, di mo ragbay-bayagan na natin mapan. Agrobot kan. Wen, iti kasta, ijay itong balayo ti pagturugan na inton rabi. Ay, madanangan naglaan. Ang mga nurautan da buyong ni tatang kat patayandan. Numaamon daan nakarwaran iti pagbaludan. Saan da nga tamot nga ramidon na ita? Kunmay sa, ado mo ti karo ba yun? Awan lang atan ti mangikanawan o kas pagarigan. Tada may mangdangran kini tatang. Anya nga tanong, mapanta ka doon inton rabi eh. Anya? Oh, saan mo kadi akayat? Ha? Di mo kayat, kapot ang may santo ni nanang mo ang maturog dito balayo. Saan matkit di ang mabuting ni nanang ang maturog amay may sa dito'y balay? Lukasta, mapantang rudkat ka doon ni tatang inton rabi eh, ha? Sige. Apantakad ka doon iti uray sumagmamanula nga rabi di balayo. Tapang palpaliiwan ta kadag iti manggurgura kini tatang mo. Oops! Ay, hapo. Nadagsan mo tayo sa ngarap pa kayo nga insangput ko. Nanay, nagkapon nyo? Apingita kayo lang sumangpat. Napankam na ngayo kada kumari paseng. Nadagsan mo tayo sa ngarap lang tinaibagkat ko. Ngam,
Ado ka di pa iti kinayoyo, adiyo na isalog. Adapay lima aripad. Inaktulatan inuton nga isalog. Saanan, nanang? Bayan nyo, manangdanak tulatan ti mapan mangala. Un anong isupay ti panangdan mo anak ko. Ay na, saan yun ang panunutan dayta? Kasaritak tulatan ni Michael, ta isut mapan mangala ija kinayoyo. Alawan nga raw. Taitid ko ti panangdan mo kini Michael. Saanen? Siyak tulatan ti pangtangdan, idulin yung takwar tayo. Tuanda kahit yung agatangan, di magatang yung lata, nga ureawan kami kini Miguel. Alawan anak ko. Angam sa dino tinapanan ni Miguel. Awan samad. Napan ija opisina ti abogado, nanang. Impan na di pagpiansa ni tatang, tapno makarwaran ija pagbaludan. Nasaya at unay no mapiyansaan ni Abalayan. Nakaasim at alam lamo ko ni ti pagbalugan. Wan nga rod, nanang. Katagyaman ak unay kada kayo. Man nakaawat kayo unay. Ano ka? Tatapat ka? Kapyasan ka? Pagyaman ako, sir. Ay, pagyaman ako na eh. Ay, Tatang, ni abogado makaryo ti pagyamanan nyo. Isuti na nga si kaso iti piyansa yun. ay, saan laan ni abogado makariyaw ti pagyamanak pa raw. No di ka turid na kayaw ko ni Amira. Ta kwartayaw tinausara pinagpiyansa. Ang bayadak tumot lang na jay. Di yun panunutan na bayadan, tatang. Awan mo't sabsabali ka da tayo. Ribeng na lang at tulungan da kayo. Anya ti kulam, hepe. Napiyansaan nila kay Matias katrimwaran. Ha! Pato apanggis. Apay, anyat mapaspasamak kan kahani. Makapungtutak Agripina. Gapoy timpadamag ni hepe. Napiyansaan kanon ni Matias kat nakarwaran. Anya, simperkwensa. Sigurado amang riribok man nga rudan. Talaga. Ngam sa na mabalin. Ngaysot manglapad iti madama panang pagabor ko iti taltalunan na. Mangalak iti kadwa ni Boyong ngagbantay. Isu ti kasayaatan, hani. Tapno sana makaiskandalo ni Matias. Kanuray si ka, layunam kumamat ti bodyguard mo. Amang ano pagharamidan na ka iti dakas. Siyak, may sa mayor kan nabilag. Kasla nagseba na simot-simot no siyak to may nakaridan. Saan ko akabutang ni Matias nga uray si siyak lang timang sao keng kuana. Tinagbat ng tupay ni Boyong. Amang ano isublat na kamatatagbatan. Ha! Di nan tumaaramid daydakan niya. May sala nga bala ti katukad tibyak ni Matias. Hello Miguel, kumustan? Anya ti damag dito pagbaludan? Nakarwaran ni tatang Amira. Ha? Agyaman Miguel. Kat, ada ti taabay mo? At kayat na ka kano ang kasarita. Tada kano ibagana. Itad ko ti cellphone kan ko ana. Sige man nga rod. Kasaritak man ni tatang. Sige. Hello tatang. Kumusta kayon? Amira anak. Nakarwara ka ulit ipagbaludan. Nawaya akaon. Tinasayaat, agtaros kayo pailaan dito'y balay. Agsasangot tayo amang rabi Agawin ako na iti balay anak ka. Unangam nagluto kami kininanang iti pangrabyan tayo. Padya, nakababayin ka niya abalayan. No umayak pala mga rabi dita. Ay natatang, mabanglos laki ti dagiti linuto no di kayo may makipangan dito'y. Ala, kita agtulat nga rodan no makaumayak. Basta agawin takpay. Nabayag nga may na jak na kurkuran dagiti manok ka. Dagiti pala manok ti malagipyo. Basta, umay kayo di balay ha, tatang. O sige, bye. Nanang! Nanang! Apay Amira, anya ti ibagak takas taunay ti apuram nga masidag. Nakarwar ka nun ni tatang di pagbaludan. Napiyansaanan. Ay, nagsaya atan no kasta. Ay kahit umay katimat laang dito'y balay. Agdiretso ka no pa iti balay mi nanang. Nabayag ka nung aminan adina na kurkuran dagiti manok na. Umay matlaang mangrabi dito'y balay tayo.
Kasla mabain nga rot nga umay ka no. Anya? Di pa'y kat mabanglas dagiti linuto ta no di umay mangan kat inlauman ta. Wan nga rot nanang. Numabain nga umay makipangan dito'y balay. Kit datayo langan ti dumano ni Jay Palayo, Amira. Halaan ta dagiti linuto ta ijay tayon ton amang rabi Anya? Ayaw na yan, napintas di tangay bagayo nanang. Datayo lang, timapan iji balay. Oh, Mayor, apay nga may kayo. Abay, dakas! Iparit mo! Kahit ko lang makita at nagapuanan yon. Kas makita yung ita, Mayor. Basit langan tisan ang nagaburan. Ngam, kuna dagiti agab-gabor nga ikarigatan da nga ilipas aging gat agsipngat, Mayor. Nasayaat no kasta. Nang runa, kat nakarwaran ni Matias iti pagbaludan. Anya, nakaruwaran ti salbag alakay. Wan! Saan mo nga ulitin pa'y? Sa dino nga rod ita ti ayan na, Mayor. Iti ka di balay dawin no, napanpay lang nagpaing iti balay da Miguel. Sigon iti damag ko, nagdiretso iti balayda. Ha? Ti salot alakay. Inaktulotan iti balay da, kat patayat, Mayor. Tonto! Nagkula! At da ka di panunod mo, at da ka di linaon taulom. Di kag pampanunot. No inkarautan ni Matias ket mapatay mo, sigurado ang mairaman aklata, mawatam. Kasano ko mamairaman tinagan niyo, Mayor? Tapising kaltulat tangatan. Gaputaan mo ti amin, asikatiraithan ko. No aramidem dayda, anya ko matiatapon da. Iso adi kagar aramid iti pakairamramanak ken pakadadailan tinagan ko. Tano kasta ti mapasamak, unaan ka ngay tapon na si Bibyak. Amira, apay nga da iti balkon dagiti linuto yung kininanang. Gaputa nagtulagan mi kininanang, ada tayo laangan ti mapan ija ni tatang. Alaan tayo dagiti linuto mi, ta ija tayo amang rabii. Kasta ka di. Nasayat nga rin no kasta. Tamabayin ka no ni tatang nga umay makipangan dito balay. Ninanang tinangising-asing iti dayta. Ijay tayo namang rabii. Itukot tayo dagiti linuto mi. Italang mo ka man nagbabayin mo't gayam ni tatang mo no, kakastoy abambanan. Gaputasan ana iruam ang makipangan iti sa bali a balay. Ket, saan nga rod manakidaya? Talaga asaan? Mapanlaeng no mga nakiti kasar, bunyag kuno makipamumpong. Nangato pa imadla di init. Nakman kita niya gamgaburan da taltalunay. Sino nagtis sa ngapangan asumungad? Agturong damat ditaw eh. Ay, Matias! Ay, nagaya mo rita, wala ipin nagita sumungad. Nagiti kakadwami aman nalaon. Ay, kumusta ka, Matias? Jak naman na ito, yung panang sarong karyo kanya kakadwa. Ay, nadamag may nga dakan, iso nga imay kamay. Nagyaman ka. Werayak lang makaluay, panakakita ka na kayo ita. Ala, urayan nak dito. Anday nakalaan dita balay. Ay, ang ngatiin kaalaan aya. Anday duldulin ko abasay. Inakalaan, imbagla pagsasangwan tayo. Pambaran tayo mo tan, tagpipin na damag. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode, isu nga ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Miguel, ipanmin iti tricycle dagiti linuto may kinanang. Yun namon may panidyan ni tatang, sana kam sugyan nga laan kinanang. O sige, Amira. Ingkay nga rod di kargan. Taypan ko. Malaman. Ay, bit-bit kon to'y nakakaldero nga inna po, yan ka. Ingkamot alaan ng kasirola nga ayan ti masida. Ain ta ikarga iti tricycle. Una nang. Wala. Iyon na ulatan. Amira. Ada ka di pa'y alaan tayo ngaypan kada tatang?
Taumay kayo tulungan nga bagkat. Jalino tumiya pag sinamit tayo, ti umay mumut bagkatan. O sige, mapan kan. Dayjay, napanan ti asawa mamira. Sigurado ang masurpresa ni tatang mo. Tamakita na dagijay nga awit ni Miguel anapan iti balayaw. Sigurado anana. Bagpagaam to, asaanan amapan iti magabgaburan at altalon niya o. Wen nanang. Narigatan, no may sagmakmanan ni abalayan. Natuok ti mabalod, kan kastamot ti maospital amira. Agyaman na kiti singasing yaw. Apanagrali tayo iti sango ti balay ti mayor kakadua. Bareng no iti day nga ramiden tayo. Maamiris na amadi dagiti aramiden na kada tayo akatalunan na. At word matyas. Sige, ingkamay. Alaway. Agkikita tayong tulangan itong madanaw ti ralay. Ay. Limag antibarukong ko. Iti panang sarungkar na kanya. Kan nagsaya at yung bagada. Amapan kami agrala iti sango ti balay ni Mayor Placido. Tatang, Nimikil. Iso na ita dimta nga naka-tricycle. Adot karga ti tricycle tatang, dituin balayo ti umay mi panganan. Iti kasta, makapagsasango tayo amin. Iso ngayon nala kung dito iti linuto da amira kanana. Anya, nagsaya atay. Kung napanunod yung adituin balay, ti pagsasangwan tayo. Ala, ibabata nga rudan, nagiti linuto yung ataraon. Wen tatang, andaman pa'y damag. Anya na ita, Dagiti mo't kakadwa tayo amanalon dagiti naggapo dito balayo. Anya ti may day maga? sinarungkaran rak. Tanadamag da, anakarwara ko niti pagbaludan. Kan insingasing da, amapantay to agrali iti sango ti balay ti mayor. Anya arason ngayon tayo agrali, tatang? Gapo iti panang pagabur ti mayor iti taltalunag. Adi pa'y naapit, lagi ti pagay ka o. Napintas day ta asing-asing dagiti kakadwa tayo tatang. Wen, masapul akong di na rin tayo ni mayor. Gapo iti pan nakadadaal dagiti dandanin maapit na pagay. Nagriring ti cellphone ko. Sino nga tamot ti umawawang? Ni matgayam Chari a sekretaryak. Hello, Chari? Ada ka di problema tay mawag ka? Ay, agyaman ak no awan parikot. Makaamu ka pa'y lamang kita kadagiti tao tayo. Tsaka mo no ka ano ang makarwar ti anak ko dito yung ospital. Aging ka ita, di pa'y makasao. Nakariingan, iso na lang ta saan mi pa'y ang makasao. Sapay la kumachari. Agyaman na kiti panang ikarkararagyo iti anak ko. Okay, sige nga Rudan. Bye. Apay anak bayag ka anak subli, Miguel. Di amumi kan nanang katapag subli ka. Gaputa ado ti istorya ni tatang, may papan iti panang pasyarken ko na dagiti kakadwa mi amanalon. Anya? Ano kasta, naamuandan ang nakarwaran ni tatang iti pagbaludan? Sinarungkaran da? Wen, katamon, adain singasing da kini tatang. Anya day, Jay? Mapan kami kano agrali iti sango ti pagtangan ni mayon. Anya? Ay sus, sana mabalinday ta, Miguel. Diyak kayat nga ramidin yung tikasta. Kan, apay kumahamapan kayo pa'y laagrali. Gapo iti panang pagabor ni mayor iti taltalo nyo. Amuyo mat, apagpatakderan na kano iti eskwilaan. Agpapan pa'y amira. Sana may parbeng abas talatan pagaboran na dayjay apasot ti taltalo nyo. Nang runa, kat adda pala ang pagay kandandanidan magapas. Uray pa'y. Delikado ti plano yung amapan agrali. Nang runa kat mismo pa'y asango ti pagtaangan ti mayor ti kayat yung papanan. Amira, rebeng na lang akong di na rin mi dagiti maringar aramiden kada kami ni mayor.
Na naman na tinulayo ang manok abalayan. Agit itlogan, ti pinartimi kini Amira abalayan. Isuan na taba. Wala, agkaldo kalata. Abrutem, ti saan mo unay apampanangan ide-ide pagbaluda. Ay uwan man abalayan. Tapno adan to pamigsak inton mapan kami agrali kada Miguel. Ay na, tatang. Ay anyon. Saan yun nga irengreng ti ginaburanda at altalon? Talon damat dayjay. Kukuha naman dayjay adaga, tatang. Sana mabalin na basta latan gamsawon da ti karbengan ken kalintigan mi katalunan da. Dandanin magapas di pinagaburan na. Pagpatakdaran ka no ngamin iti eskwelaan dayjay abalayaan. Uray pa'y abalayan. Sana mabalin na basta pagaburan dalatan. Adumot ti gastos ti agtalon. Isa lumaban kami. Mayor, nakumpleton ti gabor. Mabalin yun akasarita na engineer. Tapnurugyan dan nga ipasdak ti eskwelaan, Mayor. Wan, awagag to buyong. Naske na marugyanan ti patakdere kapagadalan. Saan tungatan nga agriri nila kay Matkas, Mayor? Oray agriri. Ha, awan ti maramidan na. Tasan na mo tadagakmet. Ti babagto bay. Ay, saan lang at ibab ti maramanan na, no siya ti masarang na, Mayor. Buyong. Ulitek. Saan ko akaya ti may ramraman no agaramid kay ti saan amay kanatad. Iso tanangam, ha? Tanangam ti karo mo. Tamang ano siya ti mang tibab keng kalok. Amira, rabiin, nga mapayadi kay paimutla agawid kada katugangam. Nila ang nanang timapan maturog ije balayda. Itulnog ni Miguel enton madamdama sa agsubli ditoy. Maturog kayo agasawa di balay. Uwan tatang. Nagtulagan ni kini Miguel akaduan da kayo pailaan. Sa anak mo't amabuteng agmay-may sa maturog ditoy. Amo mi dayta. Narigat na noon kadwayo ditoy. Amang nurautan da kayo dagiti tao ni Mayor. Dabuyaw, tidak nakamataw. Uwan tatang. Isuda mati ka kontrayo, saan aya? Saan ko akabuteng ida? Padasin da ka may rautan. Makipinatayak ka na kwada Tatang, kaya't may ni Miguel, anatal na kumamot kan ti panunot yo. Lumakay kayon. Saan tungagtal na ti panunot kaw? Aging nga si bibiyag ti mayaw. Basta mo ti tinadyabuyaw. Anya? Isuda ti mang parparigat ka na sayaw. Ti cellphone ko. At tao mauawag. Nimot kayam, senyora. Ang tatibagan. Hello, senyora. Boyong, itay pa'y nga uawagak ti asawak, damdi mat sumungsungbat. Amang ano nakaturugan, senyora? Kastangat Agriring mat ti cellphone, angam di nasungbatan. Isuasikan ti napanunot ko nga inawagan. Adda ka din nasisita nga ibagayo kini Mayor, senyora? Pakibagamtuman, asakpay asumrag iti munisipyo inton bigat. Dumaw astupay dito ospital. Taapay, senyora. Basta ibagam, nga da napatag ka ibagakkan kwa na. Isuasapaan nanto ti umay. O sige, senyora. Ibagak to kini Mayor, ta imbagayo. Amira, sabay lang kumata. Nakasagana ka. Kayat mo. Tiyak niya. Among latan dito pa'y balayo, ti pagkapasamakan, ti umuna linailo ta. Di na kumaman ng paidaman. Sika talaga. Ay, makamu ka malangan. Tinto malar aramidam na bikatan. Nalilaw na, Amira. Saan, Miguel? Anya saan? Kunak no siyak ti mo na. Ngamadan imo na ang inayat mo. Saan? Saan napod na dita? Siksikalahan tinayat ko. Apay nga rod, asaan ka abirhin? Asino ti mo na anang ipaayam iti bagim? Saan ka nagsayat?
Sumbatan ti saludsod ko. No di nakayaten. No karimon na kon. Kaputasan si katiin mo na kanyag. Sige. Tawaya ka mangisi na kanya kon, Miguel. Awan ti mabalin ko. Nung mapukaw ti panagayat mo kanyak gapulaan iti na ito'y anadoktalam. Saan na, Mira? Tsak kaya't nagsinata. Tsak may duran ang mapukaw ka kanya. Apay nga ron na sigiran na kiti nadoktalam. Gapot at ti amo kat sisyak lang. Ti lalaki ngay nayat mo. Kinunakmat. Siksikalaan, Miguel. Di mo ko may makatigas na. Ta saan ka matan ang asinaw? Makamuka. No saan ka mamati iti magpagak. Nadalos ti konsensya ka nang ibaga. Asikalaan, tinalaki nga ay ayate. Siksikalaan. Amira, parbagon sapay lang itay rimor ni Miguel. Tay bumangon na awan mo tan di tricycle na. Wen tatang. Ada ka no papanan na. Iso asinapan natin nagawid. Papanan na kano aya. Jak man amo. Di namat imbaga. Di na magmukumaat tapno amom ti pang birbiro kam kenkwana no saan na makasangpag. Jak mat di namagan tatang. Anya nga ron ti pagluganam ita nga agaway. At damay ti tricycle ni Edward akaruba tayo. Kasaritak tulangan. Agpaituludak kan kwa na. No, sige, mayat mo't na ita. Uray sakton ti mapan mangibaga ka ni Edward. Ang aguray ka man. Apaya kas talaga ti matam. Ah, Nagsangsangit kan sama. saan tatang? Saan na ka nagsangsangit? Awan ang yaman na dahito tatang. Miguel, harap mo't kan sinangom abigbigat. May anak lang nga nang. Kahit ko tuminom. At ka di parikot yung agasawa. Oh. Da tayo mo't amin, edi tinagsasango anang rabi eh. Anya aya ti paging inumam iti nasangar. Awan na nang. Kahit ko lang tuminom. Sana mabalin nga bagak tipon no. Hoy, Miguel! Ah, No awan parikot mo. Apay nga rod anay mayon ka. Kwa, nanang. Anda lang nalagip ko. Nagapa kay samot kini Amira. Taapay adi mo kadwa nag-away. Saan nanang? Apay nga rod adi kay nagpuyog si Mangpat. Anya tira sound. Gaputain lutuan na pa lang ni katugangak iti pamigatan na, nanang. Uwan. Dahil ta tirason. Iso adi kam nagkuyog. Ang inaktumutla, sukunan numadam nama. Sige, di mo nga rod baybayagan asukunan. Tadito'y tumitla ang balay ang mamigat. Adalinuto ka na imas asida tayaw. Yan tumanatan ti ibagak ka ni Miguel. Nagdamag tumanan may papan iti nadoktalan na kanyak. Iti cellphone ko. Sino nga tayo mawawag? Hello? Kumusta ka, Amira? Ay, Plasido. Kunakmano nalipata mo titimag ko, Amira. Iti ka ano man? Saan ko amalipatan ti demonyo akaskan ka? Tangiwat mo. Kunakmata sa yatam ti mag-isarita kanya. Apay ay mawag ka manan? Awawaga kita ni Miguel ngam di nagsongsong batan. Iswasikan tinawaga. Anya ti ibagam iti asawag. Ibagam kanya akong sakton ti bang ibagakan ko na. Kaya't ko ngay bagakang kuwanang ngay sardeng nam. Timang sogsog iti amam. Nagririri kapo iti kinaburan mi atal-talunan na. Saan naman ang sugsugsugan ni tatang ko ha? Anyasan? E dento tadda na kay dalon kanya. Pagpagaam ti asawam. No kayat mo anatal na ti biyagyo. Aniya? Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.
Nimbag na oras yung manen papagayam, itarog daw ay kaya tintay mandingged. Titulo iti may sa manen napakasaritan, nga income na pili ay tampok dito laing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Gusta ka, Namira? Anya ti bagam. Apay nga maawag ka. Oy, saya atam ti magisarita kanyak. Kandang ti bagakeng ka. Kaya't kung may bagak itasawam. Dinan sugsugan ti amam, amang riri. Kapoy ti pan nakagabor ti taltalunan na. Anya? Unakmat king ka. Agtanang kalaeng no kaya't mo nasaya at tipyakyo. Pagbagam ti asawam. Adda na kay daron kaniyak. Sugsugsukan na ti amam. Ngagrili. Kapo ti pananggabor mi iti taltalunin na. Saan naman ta sugsugsugan ni tatang? Anyasan. Adda na kay bagakaniyak. Kanayon latan amang kontra kanyak ti amam. Isu nga ulidag. Pagpagam ni Miguel, no kayat yung tinatal na abyak. Wah! Anya? Inigdap na ti cellphone na. Kagunan pa eh. Asina, di kinasarita mi ti cellphone mo, anak ka. Kwa, tatang. Apayakit kita anak matlatan. Kuna, asina, di kinasarita. Ni Teacher Elsa, batchmate ko ti high school, tatang. Isu din nakalagip na yung mawag. Kuna kalakid, tino ni asawa. Kat umay nakansukunan. Intex ko latan. Imbaga kasaan ako ng sukunan. Agpaituludak tulatan ka ni Edward. Sige, bise. Dumano nagtulatan. Numapirmag na kiti papilis ng bunton ti sekretarya kiti lamisan ko. Sige. Bye. Mayor! Mayor! Oh, apay. Anya ti bagam tay may ka ti munisipyo. At tagayam nalipatak na imbaga kada kayo itay bigat, Mayor. Pakawanan dak ko ma. Anya ti bagam kumaytay. Tanyon unampayan tinagpakawan. Imawag kanyak ni Senyora iti rabi, Mayor. Kunana, asapaan nyo kano ti mapanay di ospital. Ah, Taadda na patag-unay apagsaritaan nyo. Pakasaknan kini Senyorita. patwa panggis. Apay nga ron nga talaga malagip mo, ha? Ay, nalipatak nga rod, Mayor. Iso nga rod nga kayo. Darasin nyo. Di nagdagdagan. Ado pa iti permaak. Mapanak tulatan no madamdama. Sige, Mayor. Makamu kayo. Basta na ibaga akong tibilin kanya. Tuludan ni Edward ti anak ko, iti balay da Miguel. Mabalin kumuten ti mapanit ti taltalunag a pinagamuran ti mayor. Ada nagsardeng alugan iti bataw. Lakay Matyas. Boyaw, sika, Ayop ka. Dandanin akong pinatay. ore sika, dandanin akmet na patay. Imbag kiti ata saan ka nga sintado a pumaltaw. Di mo gayam amuuna ti kumalbit iti gatilyaw. Salbag ka laklakayan. Kaya't mo ta ipakitakin ka itang nga asintado ak kapumaltaw. Sige, parasam nga asutan ti paltog mao. Kita mo di ko sigpaten taulo, babaan na ti samurai ng igam kao. Apay nga gigigam ka ti kastapatadan. May parit deta. Kaputa amaw klatan, akaritin nak manan numakita nak. Isa na pilitan nak agim matang iti samurai, tapno adamat at idog nga armas kao. Isuplong kanto ka dagiti pulis nga darmas mo. No isuplong na, isuplong kamay. Sigurado nga awan lisensya ti paltog mao. At adapay amay parit na ita, ngam na ito samurai. Talaga pagpungpungtutan na. Kaya't mo taagdraw ta. Nakarit ka tapaltog ti armas mao, e dinto ta samurai lang kanya. Di tinakyagan ti paglabanan talakay. Tapno awan ti makunam. Sige, saan ka nga trasan? May pagarop mo akabutan ka. Nagbidot ka, boyaw. Uray na taangan na kaon. Kabalak pa lang ti makikinabel. Uray tinakyagan mo isod kayat mo. Sige, ibatam nga rod ta samurai mo. Tagkinabil ta. Agidan ta. Ipurwak tayo ti adayaw, nagtarmas ta.
Wan, maibalas kumot lang ita. Ti panagtagbat mo kanyak iday. Puray na ut-ut pa'y lang ti tinagbat mo idi asakak lakay matyas. Kat sa anak apa atiw kin ka. Ha! Nadalab kay ti daga. Sige, bumangon ka. Kat bumalas ka. No talaga akaya nak. Talagang tak sa kabala na sarangtan, tinanong kan kong tarna. Napigsa, taan na banag. O may manan dagiti gamgam ko lakay matyas. Marakit sa akong tamanam. Anya, Namurmuran dagiti manak. sakit kita timbang mansukin ka. Timun may bukiran na kita madam. Madam, sika ita tinatalag. Sakayan ka sa kadanog-danogan. Wasan! Ustunan! Sardagan na ko ng lakay matyas. Isardagan mo timang mansukan niya. Patayin kan ko na patayin ka. Saan matan nga kot ko day? Nagsalungay nga ay. Ay, napatay ko sa. Nga ita ka lang agpakita, Placido. Imbagak mat ka ni Boyong idirabi, asa pa ang may dito ospital. Tada na patag-unay pagsaritaan ta. Nalipatan ni Boyong nga imbaga kanya kidagsapa. Kay bagbaga na lang itay, nga madaki yung opisina. Anya, tisalang pag natampo yung awagak tuman tapagungong tak. Saan mo nasidiran? Ita, anya ka diti pagsaritaan ta, Agripina. Nagimas ti arak, no ada pakaluksawan na tao. Kaslasaan pa yun na tumalab kanyak ti ingal ti arak. Miguel! Ha, ni Amira. Dimiter yan. Nagpakada ka. Akin na mga dapapanam, anasapa. Iso adinak sinukon. Adda ka matlagahan dito yung agin, inom iti arak. May anak lang, Amira. Kaya't ko ti uminom iti arak. Amok ti rason no, apay agin inom ka. Wen, amom. Ngamamom ka diya na sakit unay. Para kanyak tinadoktal. Pakawanan nak. Ninlimod ko asa anak ko na nasinaw. Amkag ngamin. Ang mga nudi mo patuloyan ti mga ikasar kanyak na maamuam. Asino? Hindi pa larabiya damdamagikin ka. Ngamapaya di mo ibaga. Hala dingitek. Namjak may baga no asino ti muna hangay magbagak. No dayta ti pangisinaam kanyak. Awan mapalin ko. Amira. Amom ngay ayatin ka. Amom manapudnuakin ka. Kanamom adjak may turut ti agilibad kin ka. Ngamapaya na ramin mo tinagilibad. Ulitak, Miguel. No di nagpapakawan. Agrobot ako. Agsubli aki di balay mi. Anya? Oray dito'y balay. Saan wala ta mapagsusurot ti panunod ko. Kadagiti na ibagat ti asawak panggap iti anak ni. Sino nga tamad na ito yung mauawag ka niya? Hello! Corporal Dumlaw? Si Kamad Gaya, manya ti maipay ko. Niya? Ni Boyong? Nakabkabil katawan po na kintaray da ito ospital. Sa dino ti nakakabilan na. Niya? Itinaladan nila kay Matyas? Nasaysayat mo pumanaw ako pila. Alahag amin dagiti arwata. Kanyag ko dito'y balay ng Miguel. Ipay-paysong ka rin ti pumanang, Amira. Pero buat mo matanda kita arwatan. Miguel, talaga pumanawag. Tangay saan mo maamaawat tinadok dalam kanyak.
Iso na sa isayat ni agsinatan. Saan? Saan nakapanawan, Amira? Anya pa ilang tirason nagyanak dito'y balayo. No di nakmat maawat kan mapakawan gapot na doktalam. Ayayatin ka, Amira. Ay ayaten. Amom ka di tibagbagam Miguel. Kasta tibagbagam kanyak. Ngaman niya tipagpakitam. Saan ko amarit na ngay ayaten nak. No di ka kadorman na kon. Iso agsinatan. Saan? Tsakayat nga agsinat, Amira. Apay, mabain ka. Ta saan tapay anabayang ang nagdanag agsinatan? Nabukay lang kanyak. At dapay ang mamugdita nagkasabda kumaita. Kabigatan na agsinada. Anya ti sina nga ibagbagayo. Miguel, Amira. Adda ka di parikot yung nga gasawa. Nagapuan niyo. Ita kayo lang nga sumangpet. Di mo iyaw awan tinangag ko abalikas asina nga ibagbagayo, Miguel. Ha? Nanang. Anak ko, no anyaman ti parikot yo iti anak ko, kat pagsaritaan niyo kumaan na sayaat. Adda asaan amarisot ti parikot, no agsina ti dalan niyo. Ni Miguel ti bagbagaan yun, anang. Limamiisan ti panagayat na kanyak. Anya? Miguel, inkalaysam ka din ni Amira, tapno pagay ayamam laang. Sika ka di tinangibaga, nga agtalawan ti asawam dito'y balay. Saan, Nanan? Pulos nga jak imbaga nga agtalaw ni Amira dito balay. Ay, ayatik launay. Kung kunamlaan rita, Miguel. Saan ako na mamatikan ka? Puno ti ibagbagak, Amira. Aguray kayo man. Anya ka de, tinagsubangan nyo adwa. Kuha, Nanan. Saan yun nga mo? Ang mga nuwad adalaang arumabat ti saan may apag kinaawatan kina Amira. Alawan, saan kun nga untunan no anya tinagapaan nyo? Nga masapol nga ay aywam ti asawam Miguel. Saan amabalin nga agsina kayo? Tasagrado ti panagkinariyo iti nadaag nga altar. Hello, Agripina. Apay ngay mawag ka. Umay ka dito'y ospital. Darasam. Apay manan. Sigagid di. Wino agrigat ka di manan ti anak ta. Saan nga iso ti rason? Apang payabakan ka dito'y ospital. Ne. Anya nga ron? Ni Boyong. Nakitak nga inserrek naman dito'y ospital nga awan puot na. No kasta. Di tati nangitarayan dagan ko na. Amom nga ini ospital da ni Boyong. Juan. Inyawag kanyak ni Corporal Dumlao. Anya ka na tinapasama, Placido. Kakpayan mo. Ngam nakita da ni Boyong iti arubayan ni Matias ngawan puot na. Kanagarot dogir na. Anya? Ang mga no ni Matias nga ro, tinangkabil kan kwa na. Mabali na kasta. No apay kidi. Nalabit ang rimaot ni Boyong. Hanggang manarimaan pa ilang timbestigasyon dagiti polis. Ken madaman, abirbiruken da ni Matias. Amira, pakawanan ako ma. No nasaktak tirik naman. Tsakayat nga agsinata. Ay ayatan ka unay. Uray siya. Ay ayatan ka mat, Miguel. Gusto ni Nana. Ano ada problema ta? Pagsaritaan ta na sayat. Tapno saan nga agsina ti dalan ta. Saan mo kumangaro din adamakan? Tuwa sino ti mo na nakaikot kanyak. Tadadala nga masaktan tiriknak. Sige. Saan nga importante ang mamag? Masino man ti mo na anak kaikot kin ka. Tinapatay ka. Kasawatan. Katsanda ka na maakaw kanyak. Agyaman ak, Miguel. Adan sa awat mo. Owen. Sino nga tamad na ito? Sana nakapunpok. Hello? Anya? Pulis? Anya, ti masapul yung apo. Apay ngay nawagan dahak. Anya? Birbirukan yun ni tatang ko. Apay, sir? Anya man ang tinakabasulan ni tatang ko, sir. Apay, birbirukan nyo. Anya? Sinagkabil na ni Boyo?
Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Pato panggis. Kunak lang no sana kasto iti masangpedak alang ni Buyong. Nagkepet na iti mata na iti kanot kamuol tiro pala. Ada ka din nakasaritam ka dagiti investigador, honey. Wan. Nakasaritak ni Corporal Dumlao sakbay ng imbayak iti ospital. Anya nga ro ti resulta ti investigasyon da. Asino tinangkab-kabil ka ni Boyong? Ni Batyas. O, ni tinakakita. Anya. Sinvergwensa. Inutil to'y makanawan mo, Placido. Sukata mo na driver kan bodyguard mo. Di na ka may kanawa, takanayon mo't amaabak no at nakalaban na. Panulutag pa yan na imbaga. Awan sirbi na bodyguard mo ni Boyong. Tadi na pa'y may kalasag tibagina no at nakariri na. Anyan tulakit din kan ka, gugwardyaan na. No apay ka ngamin ngayon palubos naman ang ginabak ni Matyas, iti may kadwagon daway. Pabalod mo man ang dayjay amatyas, honey. Narigat ang mabalod dita. Tarumwar ani Buyong, tirim maot iti pagtangan da Matyas. Tatang! Ada kayo ka dito bantay. Sumungbat kayo kuma. Numangmangag na kami kini Amira. Tatang! Saan niyo ko ba nga ilang mga tinaramid yung kinibuyong? Rumor kayo! Naglamlaman kayo dito! Awan latat ti sumungbat. Amangan mo't no saan adito bantay tinagturungan ni Tatang. Ngam, dito iti masansan nga umayan na. No ada naragsa na problema na, Amira. Namitlon nga inkuyog nak dito eh. Uwan ang isang tamad nga rod ang makita ni Tatang dito eh. Awan ti sumungpat. Isa tinasaya at sumanugtan. Sabay nakaululap ang mga nagtudok at patudwan tapay dito eh. O sige, bumabata nga rodan. Agawin tan. Baring no nagawin mo't langan ni Tata. Uwan, agdiritso tayo niya balay. Tapno mamuhan tano at dakit di matan itchay. Ang ni Boyong. Makapuot sana. Inmula agat ng dagiti lumluman taga matana. Boyong! Boyong! Natayak ka din. Apay apuraw amin tiaglawlaw ko. Gaputa adda ka dito'y ospital, Boyong. Saan ka natay? Si bibiyag ka. Madam, da kayo ti bantay ko. Saan asyak ti bantay mo? May kalaang kinita dito taga-sidag kayo lang iti kwarto ka ni Chloe. Adan inawagak nga umay mang bantay kan ka, ngam di pa'y dimtang. Aray, ani ko, nasakit ti bagbagi. Nagpanaas ti ropak. Time palubos mo mat ngamin, nga abakan na ka ni Matyas. Awan pa'y laing mo mat. Isalbag amatyas. Patayat ton rumwarak dito'y ospital, madam. Simbergwensa! Di mo ibagbaga ti kasta, taamangan no iti may katlo apa nagdroyo ka ni Matyas, kat gudasen na kanton. Saan ko ay palubos, madam? Apay nga rod nga inabak na kamanan, idinto nga dapay paltog mo akanayon nga isalsal likad mo. Saan ko anausal ti paltog ko, madam? Ta nagdraw kami kinila kay Matyas. Babaan iti tinakyagan. Simbergwensa! Naminduan nga inabak na ka ni Matyas, Boyong. Sana kumana man so, akas to'y no di na kuma. Minurmuran iditi madak, madam. Daytat pagkita manalalaing titaktika ni Matyas makiranget ngam itisika. Ta sino kumati mangipagarup nga atiwan na ka ni Matyas, idinto talakayan. Madam, Iti panangabakken ka ni Matyas. Naikatan ti kumpiyansakken ka ang masalaknibam ti asawak no ada pagpagadan na. Isu nga imbagakken kwa na nga ikatan na ka na bodyguard na. anya. Saan, madam? Di na kumaikatan a bodyguard mayor. Awan sir-sirbi mabodyguard. Tadi mo pa'y may kanawa ti bagim. Anyan tulakit din ti gugwardya am mayor.
Nay, Miguel, apay asikala ang tisimang part na panan ni Amira Nagbati pa lang iti balada, nanan. at ka din ni Abalayan. Awan pa nga ron. Di mi nakita iti panang birok mi bantay. Ija iti masansa na pagpaingan na. Nada naragsa na problema na. Apay nga raw ang nagbati ni Amira. Kaputa kaya't nakano nga urayin, ti isasangpet ti amana, nanan. Ay, ingkakadkadwaan. Tama nga no, at daruma ti balay da Abalayan. Ada kadwa na, nanan. Inawagan na itay dagiti kakasinsin na. Isuda ti kadwa na, amanguray kinitatan. Kumusta, Boyong? Maimulagat kun adwa dagiti matak mayor. Ngam iso na laang. Tapos si Petak pay laang akas lahapon. Pato abanggis. Talaga nga wan kabala mamakilaban, Boyong. Nalaingak mayor. Awan atrasak akalaban. Basta di dag traidor. Dayta, ti makita kapag kapsutam, ken kanayon mo apakat atiwan. Anya? Ti masirib, aman nakigubat. Masapol, ti panangalilaw na iti kalaban, ken panang traidor. Aglalo na makitam adihado ka. Basta ka di mayor. Hitso abilibak pa lang kin Matyas ti kinasirib na. Adayo anasirsirib nga musika. Tauray lakayan, mapadso na ka pa lang agkabanwag. Ha? Adayo! Anapigpigsa nga musika. Buuan mayor. At pagsaso, may maya tinasirib ngam tinapigsa. Tamabalin na padsuan babaan ti panagtayak lang ti panunot na. Kadagit ang ibagbagayo mayor. Kaslayo la imbagbagan asyak ti dagmal. Nila kay Matyas tinasirip. Talaga ba't? Tadayo anapigpigsa kang agpaiso ngam na Matyas. Ngamuray lakayan, napadso na kapay lang agkabanwag, tawan ngamin tilaing mo iti taktika. Makarwarak lang dito hospital mayor. Inak iti husgado. Isak lang ko dahil Matyas. Ha! Ibabain mo lang ti bagbagim no agdarom ka, Boyong. Tapay akas tati sa uwayaw mayor. Gapo ta bodyguard ka, at napaltog mo, napigsa ka, mayor ti abom. Nga minabak na ka lang ti may sa alakayaman nalon. Oh, san kakadi amabain, amay waragawag ti panang padsuking ka ni Matyas alakay. Unang mayor. Masapol nga ikaro nila kay Matyas. Tinaramid na kanya. Bayabon! Tamang ano si kapay ti maipisok iti pagbaludan, no agkontra ti manda ni Matyas. Anya? Sikon iti investigasyon. Rumrumwar arinaot mo tilakay. Isu nga uri agdimanda ka. Saan mo ang maipabalod ni Matyas? Ada kayon. Apay nga ka man iti balay anak ka. Gaputa binirbirok na ka, tatang. Napan kami pa kinibigil idya bantay. Ako na. Idya ka no ti ayuyang yun, wada na dagsa na parikutyo. Sa anak ka nagpabantay. Sa dino nga ti nagpaingan nyo, kalpasan ti panang manmansuyo kinibuyong. Napanak itayan ni Kabagis Victor. Nga po ta mabutang mat ni bakit na. Amangan no may ramaraman da ka no itinaramid ko kanibuyang. Nagawid ako dito balay. Uy, naimbag ta simbangpot kayong tatang. Tapnaawan ti may ramraman na sa bali at tao. Rinaot na kanibuyang. Isautin mo na aking marait ka nang ibaga nga agdraw kami. Kat, tinutupan niyo matan. Saan ko ma? Gaputa kasla kalalaingan. Inawat ka o ti karet na. Nagtinakyagan kami. Anya? Kasanong arod alaman suyo? E dito tadakdakkel nga dayo ti bagi nangam da kayo, tatang. Sa may sa... Agkabanwag pailangan ni Buyong. Gaputa kasla kayat nakidin apatayan idin napaiddaak. Makititapaw. Minarmerak Anya? Hindi na marmaranan, sana na makamulagat. Ay, ditan, siyakmetan tinang mansukin ko na, aging kay tinaawanan iti puaw. Unay kayong tatang. Kanayon kayong utlangan na mapalpalaban. Saan matasak timang parparnoy iti gulaw.
No di ket dagiti mayat amang dangran kanya kuno mang patay kanya. Kasano nga Roden? No day tamanan ti pakabaludan nyo. Ay natatang, sapay mayor ti amo na. Ilaban ko ati kalintiga kanakaw. Awan ko matikas diyan na pasama. No sa anak arinaot ni Buyong dito balay. Anya ti kunan? Addan ni tatang di tabalayo? Juan Miguel, Sa di no kano tinaglamangan na? saan ka no ang naglamang? Saan ka kayang anapan iti bantay? Napanan na nga rod. Napan ka no iti balay ti kapsat na ani Victor. Isumot lang nga saan tayo masarakan. Napanot gayam kinikabagis na, Victor. Juan Miguel, O sige, urayan nak di tayo umayak mat. Pambarak matan ang makisarsarita kinitatan. Anya, kinuntram ni Boyong iti kalikagom na amang idemanda ka ni Matias? Wan, tasigurado nga wan sir-sirbi ti panagdarom na. Makwito mo't lang ni Matias, ket ni Mat Buyong, ti mabalod, ta isot remote. Sa bagay. Aguray ka. May sabalik man ti saritaan ta. Panggap manan iti anak dati pagsaritaan na Gribina. Wen, taitay na grounds ti doktor. Kinunada sumaysaya atan ti kasasaad ni Chloe. O sige, attorney. Agyaman na kiti panangilawalawag iyo karagita bambanay. Okay. Bye, attorney. Kasi hindi kinasakitan baraw. Ni ator ni makaryo na. Nagpa-advise akin ko na. May papaniti pa ng kabil ni tatang kinibuyong. Kahit, anya nga rod ti ko na ni abogado. Ore agdemanda ka no ni Buyong. Kat sigurado ang makwit ni tatang. Tani Buyong tinapan remote iti balay da tatang. Nasayaat nga rod no kasta. Tapno lumag-an mat ti panunot kan nakam dagiti agama. Wen nana. Wen gayan. Inakton sa kunan ni Amira. No kayat ni abalayan ti umay dito'y balay. Ayaban niyo pailaang Wen nana. Ibagak to kini tatang. Umayak iti balayo, Miguel. Wen tatang. Iti kasta. Sigurado ti siguridad yun. Sana ka mabuteng ngagmaymay sa diti balay. Lakaya kaon. Saan ko nakabuteng ni patay. Umdasin kanyak tinadanon ko atawan no matayak maan. tatang, saan man aday tati bagpagayo? Adalang ang madanagan kami no patay ti mangmangmi kada kayo. Saan ka kadiunay nga ganda naganak ka? Taamangan no agbalin kanto na nervyosa. Nabayagan nga da nervyos ko kada diti mapaspasama, tatang. Adan tumod la pa nagpatingga ti mayor. Kanda dya abuyaw nga nakaw. Miguel, napalabasan ti sumagmamanong aldaw, sipod panangmanso ti katugangam kinibuyong. Aging gaita. Awan sapay mat tinauray adarom ni abalayan. Wen nana. Pudno nga awan. Kanadamag ko, asaan kanon ngagdarom ni Buyong? Anya? Ay, nagsaya atin no kasta. Awan nga rudan ti parikot ti katugangam baraw. Pudno nanan. Tauray ngamin agdarom ni Buyong. Awan tumutlang ti mama ay ti maipila kaso. Tanimot Buyong tinapan remote. Miguel! Ha? Miguel! Apay Amira? Apay kastaw na iti apurang may masadigit ayan kininana? Mapantay niya balay. Kuna ni Maribit sang, ado ka no ti tao ijay. Sino na kiti tao? Tsak marod amo. Isang mapantakitaan ni tatang. Ang mga nanyat makasama kan kuanan. Tinasayat, syaklatan ti mapan. Agbati kalatan. Anya, ay saan sumurutak mo? Sahanen, tama nga no sa bali man nang nagitinapan iti balayo. Kat may ramraman ka pa'y, no adag gulo. Ang susubra ni Mayor, Matos! Hintay ang gralay! Why? Hintayo kakadwa. Uray kat nakasagana kayo umitin ako na yaw. Manugang mo, Matias. Tatang! Ne, dagiti mat gayam kakadwa tayo manalon ti may si marong karkara kayo.
Impagarok mi tayon kini Amira no dagiti manen managdakdakas at tao. Ay, na kami, Miguel. Tayo nagralay. Anya? Itan ti panagrali tayo? Wain baraw. Itan, ta nakasagana da kano amin ay. Isaw ti may da imbaga. Wan ang tatang. Palabsun tayo kumapailang dito ng aldaw. Nang runa kat nabara pa lang ti ulo ni Mayor kada kayo. Gapoy ti panang mansuyo kini Boyong. Iso ngay tantan nyo kumapailang ti agrali. Sana, Miguel! Wain, nakasagana dagiti kakanuata baraw. Katno itantan pailaan. Amang ano awan ton ti kastoya kaado ti bilang tayo, inton matulaw. Sige. No iso ti kunayo tatang. Kat sumuro ta. Intay nga ro na nagrali. Iti kasta. May peksa tayo kini Mayor dagiti anak kakan tayo. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode, iso nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Amira, apay adi ka pala sumra kiti balay. Ay, umikat, tainta emeritan ti si datayo aparaton altang. Madamdaman, Nanang. Nasapa pa nang isagana ka dagiti maluto. Urayim ka de, ti asawa. Wan, Nanang. Di matla sumangpatan. Napayagan na pa ni di ayan datatang. Ay, awagam kumaha. Itay pa nga awagak ngam di namat sungsong batan. Ni, apay nga ta. Wano, naimasan da nga ta, tinagsarsarita kini abalayan. At di na maasikaso, ti agriri nga cellphone na. Nalabit ka kasta, Nanang. Iso apang panunuta ka, mapanak pati di ayan da. Anya? Ay saanan, tanapudo tun ti darang ti init. Siguro ko, dandanimot ita. Diyos ko. Tarabayan niyo kumakanayon ti anak ko. Saan niyo kumaabaybayan? Madam, kumusta ni senyorita? Aday tabuyong. Inturog namanan. Katsi ka, kumusta mat dagiti kamuol mo? Kan ti ibagbagaman na sakit nga abaga kan takyag mo. Ay, mayatan, madam. Kuna ti doktor, ang mabalin kong ti rumwar dito yung ospital. Ala, nasayat no kasta. Ngam aglive ka pailaang iti trabaho mo. Anya? Ay, saan, madam? Diyak kay taglip. Di da kumaikatan iti trabaho. Wan angam awan mat ka ba alam? Di mo pa'y masalak ni bantibagim. Anyan tulakit din iti asawak a mayor no adag panggap kan kwa na iti dakas. Di driver naklatan ni Mayor, madam. Tamangala kay latan iti sa bali a bodyguard na. Naawanan ti panagtalak yung kanya kakas bodyguard ti asawa yo. Mala, agsarita kay tungarod na imbag ka ni Placido. No anyan to ti pangnadang na, iso ti masuro. Uray no may tantan pa lang, tipan na kay patakder, ti pagadalan engineer. Tam marinipukan kami pa lang, iti anak may. Wan, agyaman na kiti panakawan mo. Sige nga rudan, bye. Saan pa lang ang may patakder ti pagadalan? Tasan nga iso ti prioridad ko. No di ka ti kasasaan ni Chloe. Ay. Ne. Sino dagiti sumungsungad? Tanakad aduda. Mayor! Rumor ka ni Tabalayaw. Tapno manggagam dagiti bagamay. Rumba nga agraryon tinagang Mayor. Pato abang case. Andiyan na ito yung nga aramidan nyo. Ulos, asaanin amay kanata dagiti aramidin nyo kada kamay, Mayor. Isa arumbang unay ama agraryon tinaga talunan may. Tonto! Agbalbalin kayo amin na nagamrod, itisan nyo ako ka. Adda na ito yung alintag arumbang amasurot, Mayor. Hoy, Miguel! Dahito iti tandaanam. Diyak punos bigbigan ti konkunaman na ito yung alintag. Isa pumanaw kayon, dito isangot ti balay ko.
Panaw! Saan kami ako manaw? Aging ka di ko'y maparong mo! Pato apanggis. Sige, iuray yu ka di pa laang nga dadakas sa mapasamak. Pumadaw kayo sakbay ama ibus ti pasensya ka na kayo. Pinagaburam ti daduma paset ti taltalunak mayor. Nga uray dandanin maapit ti pagay kaw. Awanan kayo ti asay kan konsensya. Ibagakbat king kamaltias. Kasapulak na di adaga, taisot pakaipas-dikan di bagadalan. Ngam saan nyo kumapaila nga ginargaraw, Mayor? Tamo yung mat ngilablaban mi amagraryo na gitinagdagayo. Tonto! Siyak ti masurot, sangket di ada kayo. Dagak na jay, iso pumadaw kayon. No di yung kayat ng umawag kiti pulis. Saan kami pumanaw? Pato apanggis talaga pagpungpung tutundak. Kaya't nagsa ama atake tapno mataya kon. Kat matagi kwa yung tinagak. Dita kay malangan. Saan na kami apanawan, Mayor? Ado pa ti kayat ming ibaga. Hello, honey. Apay nga mawag ka? Kaput ay pakamok. Madama ti panagrali na kiti awanan pa inakatalunan tayo di sango ti balay. Anya, papanawam idahani. Ang mga nonya ti mapanunot da nga aramidan. Inawaga kon dagiti pulis. Umaidan, papanawon day da babag ti water cannon. Ay, di mo pa'y lamandaran ti may sakadag iti tao. Ang tamang paltog iti uray may sakadakwada tabarang agbutan da. Anya, sana mabalin. Tama nga nuad adala nga gumayib kap ti pungtot ta. Kat at asya ti madisgrasya. Sa bagay. Awan gayam. Ni Boyong di matrumwaran na yan dito ospital. Wan, nalpasan ti papeles na ma-discharge. Kat agdiritso matlaang di tabalay. Salpak ang Mayor. Kinliban di sa balay da. Mabutang mutla ang gayam kada tayo tatang. Gapaw sa ado kayo amang kun dinarken kuana. So asan na nakayat nagpakita kada sayaw. Ada bombero! Ada gini pulis! Ha? Ni, tatang, imawag gayam ni Mayor iti pulis. Kanada pa'y bombero. Oh, dito Hoy, ipakita tayo. Asaan tayo ang mabutay? Amira! Ako'y nanang. Anya ti bagay ito kas taon ti apurayo. Nangag ko iti radyo. Da Miguel kan dagiti kakadwada aman nalaon. Napanda nagrali iti sango ti balay da Mayor. Anya? Isumot la di pa si Mangpat. Napandamat gayam nagrali. Wen, isuda ka da Matias. Mapanakpat nanang. Ay, pagawidag da Miguel kan tatang. Ay, saan? Di ka mabanta mga numairamraman ka ng tagulo. Dito'y kalatan, Amira. Dagiti salbag. Nagsanod naman lang gapo iti pan nakawater karon da. Anya tinapasamak dito. Tapay kasla nalayos mo tan dito sa amo ti mansyon nyo. Nagrali dagiti salbag akatalunag. Iso ngay mawag iti pulis. Kana dapay kadwa da bombero. Anya? Nakita yung ka din nila kay Matias, Mayor? Natural, taiso tinangidaulo ka nakwada kadwa na ni Miguel manugang na. Sayang. Nabutak la kuma. Kat pinaltuwak na ala kay Matias. Paano apanggis? San ka man nga aging tatangken, aging tuturad ka, aging lalaing goyong. Tawan matlaban mo kini Matias, nga oray at apaltog mo. Mayor, no di naklaminarmaran idi nila kay Matias iti tapok. Pinadsok ko man. Sumardeng kan, sa umlat agado, di ka naging lalaing. Tanawan ka di matanti panagtalak yung kanyak, Mayor. Naminduan, apinadsuna ka ni Matias. Wen, awanan pa nagtalikkuking ka. Iso apang panunutek asukatan ka nakas bodyguard ko. Saan, Mayor? Di na kumaikata na bodyguard yun. Awan matlaang kabalam. At napaldog mo, ngam di mo mo't napuruan na pinaltugan ni Matias. Ngam di ka matanagan.
No ikating ka man na bodyguard ko at dalata trabahom kanya. Anya, Mayor? Disikan, dagbali na hardinero. Anya? Mayor? Siyak anak katangtang kan alalaki kan awagan da iti maton? Pagbali nandak nga hardinero. Ay, jak kayat, Mayor! Anya? Ha! Nalaga di trabaho ti may sa hardinero. Ngam ti kina bodyguard, boyong. Kay-kayat kulangan nga gikatak amaming pinsan kada kayo, Mayor. Ah, No pagbali nandak nga hardinero. Anay! Amira, di mo una idapulti pa ng dengep mo iti kamol ko. Masakit ka na pudot. Miguel, agyaman ka kiti takamula ang tinaganap mo. Namda kiti daduma ka kadwayo. Anda ka no pa'y nasugsugatan. Gapo iti pa nagdidinong parda. Hindi mabumba kami iti danon. May samot ni tatang. Nablo ti takyag na, tanaisat kad na kano idinadumpar ni manong inyo. Naimbaglangan na. Tawan tinatay ka na kami. Nagtangkan tungot kami ti ulo yo. Imba kami kininana, nga diyo patuloyan ti mapanagrali. Nam naglibas kay kit din. Saan ang mabali na baybayan mi dagiti kakadwami? Tanapalalon tiragot da, amapan kami agrali. Diyon ton ulitin ti mapanagrali. Amangan ni ti sumaruno. Addan matay kada kayo. Nagsakit ti takyag ko, alam lang. Marigata na ka mangigaraw, talimtigan. Tata, binudbudan niyo matang tatakyag yo. Kinapala kiti bulong ti apataw. Taada na kaibaga, ang mapagsarding na ti utpot ti bulaw. Ay na tatang, nasaysayat no pailot yun ta. Saan kid di atila adda ngay taptapal yo, apulbulong. Awan nga ron amaw ka, mangilaw. Ni Nana Lydia, tatang. Kanya, ay, jak kaya tagpailot kan kuana. Ni, apay tatang. Nalaing nga mamulo ni Nana Lydia. Ado ti mabapan agpapailot kan kuana. Mabainak. Anya? Anya't pagbainan nyo ay. Takyagamat ti pailot yung kan kuana. Oray pay, mabainak ka ni Lydia.Ananusak na tan, ti utpot ti bulaw ng tinak agpailot kan kuana. Tatang, anya nga min ti kabain nyo unay aya kan ni Nana Lydia. Inaram ko nga min ide, binastid na. Nga, Isa sana ko na nagpakpakita kan kuana anak ka. ay, da kayo kit di tatang. Nabayagan a panawon no inararam yo idi ni Nana Lydia. Umay kayo kit din. Mapan kayo pailot day ta. Jak kaya, si kalatan ti mapano magagit ka. Ni, apay nga asyak na tan tatang. Kit da kayo matyag pailot. Agimbag tulatan na ti bulaw. Di nakpilitan na mapanagpailot ka ni Lydia at mabainak ko na kumahit. Talaga natangkan ti ulo yo tatang. Saan kayo kumangamin kat anablo no dimngag kayo kada kami kininanang. Tumakdakkel ti basol kanyak nila kay Matyas. No patuluyan ni Mayor nga ikatanak a bodyguard na. Isu ti makagapo ana ikat ti kumpiyansa kanyak dagiti amo. Gapo iti namidduan apa ng padsuna kanyak dagi alakay. Paltugak dagi Matyas. No maikatak a bodyguard. Sige, attorney. Umaykam to kinitatang dita opisina yung tumalan. Uwe na, attorney. Bye. Since lang kinasagita, biti cellphone pa raw. Ni abogado makaryo, nana. Kahit nakamkanwa makasarita kinitatan. Anya nga tati pagsasaritaan niyo. Di nakadinay baga. May papankano iti panagrali mi iti sangot ti balay da mayor iti kalman na. Anya? Ay, siguro kat saan nga umayo ni ti dayjay nga inkay panagrali. Iso akayat na kayo ang makasarita kini abalayan. Pakabasulan mi kaditi panang ipagsami iti anak kantirek namin, nana. Anak, dakas ti imbunga day di inkay panagrali. Taado tinasaktan kada kayo. Awan ko matinasaktan. No saan nga imawag ni mayor iti pulis kada bumbero, nana. Di yun ton ulitan ti mapanagrali, ha? Kinundinar mi lang ni mayor.
Gapo iti nalabusan nga aramidon na kada kami nanan. Nang nangro na iti katugangan. Tapi nagaburan na pa iti daduma apasot ti taltalon da si papagay. Pagsayaatan ti kaadwan ti may patakder iti dayjay adaga baro. Iso adiyo kuman kontraan. Ado ti mangayon kini mayor ngam itida kayo. Panggap ti pan nakagabor dayjay adaga. Ngam ti kayat milang kumangay baga kini mayor. Kat di na pa'y pinagaburan. Tada pa'y tipagay iti dayjay apasot nana. Awan ti maaramidan tayo. Takayat ni mayor a mapatakderanen dayjay adaga. Kitam ti anak ta, honey. Nagmulagat manan. Kit-kit saan Agripina. Padasa man na nakasaon. Parang mangag nakakat agsaon. Chloe, iha. Mabigbig na. Siyak ni papam. Ngimot mo ma'am taday ti abay mo. Placido, nagaringaan ti anak ta. Iha, agsao ka kumapangasim. Chloe, agsao ka na. Nabayagan amadandanagan kami ka ni Papam. Iha, agsao ka kuman. Placido, nagsaon ti anak ta. Makasaon. Wan, nangig ko. Inawagan nagpay. Makasaon, Agripina. Iha, sakmat ni mamam. Malasin na ka di. Sinong bata na ka, Agripina? Makasaon di anak na. Hani, bantayam. Inak ibaga ka ni Dr. Cruz nga agsaon ti anak ta. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno nga yung kami patangatang. Tatang, mayat man ti panagtagay. Kanagmay-mesa kayo man. Kung baraw. Simbag tayo may ka. Duwata man nga ginaw. Sige, agtugaw ka. Agyaman ang tatang. Magsinublatan tan na ito may sabasak. Sige, kargaan. Una, tatang. Kaya't ko ti mabartek, Miguel. Oras siya kat. Kaili ko mo ti uminom, tatang. Maluksawak iti panakawara tayo, itay nagrali tayo. Dahil tati rason, nasimok mo na kitiara. Maluksawak. Sanak pala sinermunan ni Amira nga asawam. Kinaungat nak na, tatang. Kan uray ni nanan. Sinirmunan nak na. Mala, aginom tangaron tabarag mailiwliwag tati imuko ukan asakit tinakam iti barukong ta. Wen, tatang. Uray mabartekak mo nga agawin di balay. Ay, mulay. Basta saan kalakit din nga agar arodok taw nga magna no mabartek ka. Kundi mo ko mapapaan ni Amira. Wen, tatang. Uray mabartekak. Ang damot panunot ko. Amuklat at tidakas ka na sayaat. Nga uray ingat tengad ti mainom kong ara. Sino ti paspasong Adam at tumananaw ka iti tawa? Ni Miguel, nana. Di matla sumangpatan. Siguro kat adamanan iyak apurana nga ilip pa sa trabaho na igay talon. Iso adi pa'y simangpart. Nagpudutan. Anya nga tanay nakbalunan lang ni ti merienda. At dapay mo talining taasabakan maisa mabalin a meriendaan na. Ay saan napudo to. Siguro kat agawid mo't nga taitan. Urayom lagtaan. Sige. Baran sumangpatan inton madamdama. Aywan gayam. Sa bali man ti malagip ko. Anya dayta? Umusta nga tamot ikan ni Chloe? Ay, anya nga tanong intamot sa rungkaran ijay ospital. Anya? Ay, da kayat nanang. Da kayo latan ti mapano magagat kayo. Apay adi mo kayat makita ni Chloe, Amira? Kayat ko.
ado nga mintir aramidak. Jak masango ti aglakwat siya. Ngala, no di mo kayat kat saan ka apilitan. Sa anak mo tinamapan. Ni, apay nga hinana. Ay, maama ka ang agbiyahe nga agmaymay sa. Na ang mga nusumkan ti ulaw ko. Manya gaya, Agripina. Maulawa ka bang kita king ka. Pag nakapag natisagok, kas kala di makaanak apato, iti pusa. Ay, Placido, madantanagan namin. Sapay la kumatag tultuloy yan ti panagimbag ti anak ta. Isumat. Nyat pagdanagamaya, nakasarita talaga ron. Pato apang kis. Dahil tangamindang danag mo ti makado. Itayak pa'y nga agkarkararag. Isuasi ka kumamat ti sumublat nga agkararag. Tabarang denggan ti Diyos nagiti araraw. Hawanan parikot. Tanakala sa tiniti pagganti anak na niya pa lang tirumbeng kararag mo aya. Sige, urayan nak nga rod dito'y. Tayo nakagyaman iti Diyos. Sige. Ang saan ka pa'y laang mapana, Agripina? Taapay nga gawid nak. Kita, rimuaran ti doktor. Unyag paiso. Ay, inaksabtan hani. Magagaran ako na makaamunoan niya ti ibagana. Sige, Miguel, sumublat ka mo, tumaaw ka mo. Ay, ay, musentan, tala ti botay. Kasatan to agsinan ng katugangan. Ang nay. Kabaalam ka di pala ang tiyag motor nga gawin. Baraw. Untatang. Kabalak. Nalaingak ngagmotor. Ren una barte ka. Wala. Itanggap mo ano doon na natatay na ugmaw. Ta sublatak matabasa. Untatang. Talagang. Ibusan yung tinabati itibuti tatang. Wag. Talagang ay bukbuk ko amin na natibaso na nalabatay. Agawid akong tatang. Iturog yung matan. Tanabartik kayo. Wag. Tinurisi ka. Iturog mo ito matanaro makadaron kahit di palayaw. Untatang. Ewan kayo. Malagip ko man. Awan matan badbad tatakyag ya. Naimbag ka rin tibuloyo. Sana pa. Minikat ko na ti badbad na ito nagdigos sa. Inkan baraw. Agan anad kahit ti parang maneho ma. Lalo ka na bartakan. Untatang. Di kayo madanagan. Una yan. Naibayagak matananapan nagpakarawas. Gapot kaado ako sa tumar. Ante nag-uberti ka motorsiklo. Naglukon. Agiwas-iwas iti kalsada. Kasla malasin ko ginakmaniyo. Wen, iso ni Miguel. Nabartak samat. Nice light ti motor na. Nga disgrasyan. Gunggunam. Saan ko atulungan? Jaksar dengan. May mayat paikit din numaon na tilaw ko. Amira! Amira! Apa yung sasangit kayo ay masidig kanya? Ni Miguel! Nadiskrasya ka no iti motor! Anya? Asa din ti ayan na? Dapat lagi tinakadiskrasya na. Ari bumbungan na kiti tao! Iban tayo kitaan, nana. Iban tayo i ospital. Placido, Kita mampaya na kay isam ka. Ada ka di good news ngayon baga ti doktor. adda Placido. Katagyaman tayo iti Diyos. Ibagam nga rude na dagos di na kumapagagaran.
Awan kanon ti rumbang apagdanagan tayo ka ni Chloe. Oh, nagsayatan no kasta. Wan, honey. Dinangagmat lang ti Diyos dagiti araraw ko. Isumumay ka. Ah. Mapantan iti ayan ti anak takat kasarita tamanan. Inginayadin mo't kadalusan ti sugat ko. Nasakit, Amira. Kung nagtumat nga nga ipandakalangan iti doktor, maapayadi mo kayat. Gas-gas lang tinaganap ko iti panang kadisgrasya. Iso asaan na naskan nga ipandak pa iti doktor. Nay, daytoyon kay napan ko dinawa at kini Kumari Norma amula na nga herbal ang makaagas iti sugat. Pakitaltal yung manlangan sa'yo paspasan nanang. Tap na rumor titugbog na. Iso tiyagas tayo iti sugat ni Miguel. Uwan anak ka. Ay na, diyak kahit atila, adda nga agas yung iti sugat ko. Ang mga no adadalaan nga sumakit. Saan ana sakit na maipatidtidlaan mo? Kaya mo miide kat napan ka ijay taltalo. Ang naginom kay mo't gayam kini abalayan. Kunakmat nga min kan Miguel. Di ka agmot motor anabartet. Naisaysahat ko mano, nausawan kan. Sakbay anagawid ka. Sa anak matunay anabartek Kas nakita man. Diretso mo ti pandag na kita nagawit tayo dito balay. Ay sus! Kapilitan, adiretsyon ti pannagnam. Tanausawan kan, gapo iti pannakadisgrasyam. Sandak ko man akawangat kan sermonan nana. Agyaman kayo kiti sa anak unay anapakaruan. Kasapay ko mata na dirigrakan, Miguel. Kat di kan ton ag motor nga oray na bartet ka. Sangkay bagat ken ka anak ko. Nga awan, tinasaya at nga ibunga, tinalabas a panaginom itinasangar. Uwin nanang, maawata. Iso asumar ng kay kuman. Takaslaan, adakit din nga abot-ut dagiti sugat mo. Gapu iti kaadon a sermon kan unget amang mangeg ko kada kayo. Iha, nakaimimbag unay ti Diyos. Dinagagnamat lang dagiti araraw ko. Awanan ti rumbang nga pagdanagan tayo, iha. Agyam, mama. Busanda kalat ako mapagsao, jak lamon. Lalo kan ni mamam, danag amin nga danag, akong pa'y nasayat nga gaon itingiwat na, nusan na danag. Papa, nabayanan ka din dito ospital. Nabayag ka bang bantayan na kakin mamam? Ay nanalaos unay at danag mi ka ni papam, iha. Tiyang mo saan ka na makalasat? Tay ko na nga rodan, mama. Ano di mo kay kasa ti matay? Kat saan ka matay? Agyaman tayo iti Diyos, iha. Saan na ka binaybayan? Papa, napatay ka di matla amin tagiti soldado. Tagiti tulisan ang ng kanya. Ay, saan? Tay di amudan, ngawan-gaway na. Nagsanod na ka nun. Sa dino nga minti nakakidnapam, iha. Itinagpaitan ti bantay si Magaysay, kan bantay palinawang mama. Iti may sawa, daw awagan da iti ayos ni Sunggo. Sadya'y tinakasalamaan da kanya. Kasanuti, panakadanon mo ijay. Kasano ti panakaamom iti da ijay alugar? Kanapay nga adda ka ijay? Saan mo na damagan keng kwa na, Agripina? Babandog pa lang agsao. Tandanisan pa'y amang ngagti sa una. Mapanta pa Jerwar. Pag ginanaan tapay lang, Agripina. Kaya't ko amaamuan no asino tinangisungsungkan kwa na iti da ijay alugar. Saan na naskat amaamuan no asino tinangisungsungkan kwa na ijay? Sika ka di tinangisungsungkan kwa na iti da ijay alugar, Placido? Kunakmat asan ta na pagsaritan. Umay kan mapantay Jerwarin. Aguray ka! Di nakiguyod! Ibatan na! Kapit ay wadag nak. Sumbatam ti saludsod ko. Sika ka di tinangisungsung iti anak ta amapan iti da ijay alugar, Bob. Chloe, sika man lang ti pagdamagak Ni ka di papam tinangisungsungkan ka amapan iti da ijay alugar? Owen, mama. Anya, sinvergüenza!
Si kamat gayam tinangisarsarak iti anak ta Placido. Awan, kadwa kini ngagpaiso anapan ni Jay. Ngamsan ko nga mo anapan ngagmaymay sa. Anya nga mintirin tam ijay iha. Apay anapan ka siksikalaan. Inak ko mama na nagpractice sa pumalto ko ma. Nasalamaan dagdag iti tulisan. Anya, Ah, kung nakaman mo insardan mo tiyag sursuro apo maltoob. Saan pa'y gayam? Kayat ko nga minti agbalin mata na siklat na pumalto ka kasket ni papa. Sungay ko ti pa nagsursuro. Ammo ka din ni papam nga itultuloy mo tiyag sursuro. Mama, Sung batam ti sa lunsod ko iha. Ammo ka din ni papa. ay, mabit laang, umayak kon. Amira, Tangtang, hudno ka di tinadamag ka ana disgrasya ti asawa. uwan tatang. Dayjayan tinaganap na iti panagsango yung anaginom. Imbagakmat kan kwa na saan unay ngagpatpataray ta na bartikay. Ngam ko na naman ngawan pagdanaga tanalaing nga agmutaw. Da kayo ka di tinangawis kin ko ana anaginom? Nadat nga nak ijabalay nga gininom. Alangan mat ajak iyawis ti sangsangwak nga arak. Unay kay mo tatang. Pinalagi pakmat iti agawi daw. Yung sako lang nadamag ana disgrasya itay nakariingak. Ta naiturog ko magkap ta si Milod ti ininom ka. Saan yung tukuman nga awisan na ginong tatang? Ang mga naisot pakatayanan. Sapay nakadado ti problema tayo. Sa kastuyan tinapasamak. Siguro ka, anayan ana usawan ka baro, tanapaot tay turog mo. Winanan, saan na naragsun ti ulog? Kanawanan ti ulaw ko. Ni gaya mamira, sa dino tayo na. Aglutluto iti kalduang, tapno ada pagpapigsam. Ha? Anya ti linuto na? Lauya ako kunti baka. Ha? Nagimasan? Amira, mabayag ka di pa italalawya ang makukod di baka? Parubrubam tadalikan. Kitne, makakalkaldo ako. Awan mo't sumungbat, nanang. Awan samot iti kusina. Ada, no pinanawak itay amang timtimpla iti lalauyaan na. Ha? Ano radyaan na nabdogi iti kusina? Ay, Diyos ko, tinsamot ng asawam din na nagtugi ti kusina barog. Ay, Ano ito tinapasamak? Hintay kita, nanang. ay, Amira, anyat kinwa mo Amira! ron. Apay, ano napasamak mo? Amira! Amira! Sus, Mira. nawanan po. Ay na, anungan samot barog. Aguray kahatay nak mangalay ti bulong ti suwa, tagal-galat nga ipaamag kin kwa na. Saan na, nanang? Itaray tayo lang ni ospital. Alawan nga barog, bagkatamuntayin ka ilugan iti tricycle mo. Kainak mat mangalay iti arwasan na. Magagaran ka ka din para iti sumarunong at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunong pa nga episode, isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarunong nga kami patangatang. Sikat ti aking basol iti pan nakakidnap ti anak ta Placido. Pato abangkis. Akapay apabasulan na. Gaputa adayo ko maamapan ijay no saan mo nga insungsong. Naminsan lang ang surot ko. Kanya ko madakas na. Uray pay, nakaad-adayo ijay. Namdo apay kit din nga insurot mo. Gabo nga ro, tanasam nga hiking tanak mo. Pakaragsakan na ti sumangat kadagiti natataya gabambantay. Isu nga surot ko na minsan. Ti kunam kit di. Saan mo akayat amaduktalak nga agsursuro analimad apumaltog ti anak ta. Ah. Isu nga insungsong mo ijay. Malawan, aglo naglangan. Tapos sumardang kan. Ijay, ti kapintasan na pagsursuruan na apumaltog. Takasano ko mga ibagam nga ijay ti kapintasan, idinto ta iso tinakakidnapan na. Nairanalaan na ita, naranaan na ita. Ta di na pa nitiwaig. Kat ijayan, tinakakitaan na kengwan. No makaruwar ti anak ta dito'y ospital, manghayrak iti bodyguard na. Niya?
Patwa panggis. Namnamaam. Akayat na ti madana ti bodyguard. Samay sa adamad ni Boyong. Awanan pa nagtalag ko kiniboyong. Gaputan namin dua daras a pinadso ni Matyas. Uray siya, naikatmatan, titalik ko kinkwana. Iswapang panunutag, naikatekon ni Boyong kas driver bodyguard ko. Anya nga ta tinaduktalan ti doktor asakit ti manugang ko. Pati damat lang sinan nga agsarsarita ti ni Miguel. Nagsinag na. Umayan dito ayan ko ti anak ko. Mas isim mo na mas asinag. Ada good news, nanang. Ha? Kahit anya ko mati na imbag at magbarok. Idinto ta, intaray ta dito'y ospital ti asawam. Anya aya ti imbagakan ka ti doktor, anang tamang kini Amira. Gagangay ka no lang na dya panagulaw ti asawak, nanang. Anya? Isut imbaga ti doktor, anang taming kenkwana. Wen, nanang. Ay, una yun, dayjay a doktor. Adda aya gagangay a panagulaw iti may sa ataaw. Adda, nanang. Ni Amira. Tagagangay ka no lang ang nagulaw. Gaputa. Taan niya. Apay adi mo ituloy ti agsao. Hindi ka man isim nga isip. Naganda tao ng kasla nakaragragsak ka man. Talaga naragsakak, nanang. Tako na ti doktor nga agdadagsen ka nun ni Amira. Iso ang nagulaw kanawanan puot. Aniya? Ay, agpaiso ka dito ibagbagam barok. Hindi ka kadi agang-angawlaang. Agpaiso, nanang. At ang panapo ko yun. No, kasta. Kat may saag magtan alula. Kat sapay la kumakini apo Diyos barok. Nalalakin to ti umuna nga anak yung kini Amira. Isumot ti ikarkararag ko arin abihin, nanang. Kat no lalakin to ti anak mi. Panaganak to iti anghelo. Boyong! Umay ka man, tatay bagak. Boyong! Ayaw, Mayor. Masinig ka di ka makipinpinukaw. Iruar mo tilugan iti garahi tadda papananda. Sa dino, Mayor. Pasyarin ta di pinagaburak. Apagsaadan to tiskwilaan. Sige, Mayor. Inak nga rodin erwar gilugan. Awan kaya mabidlaan. Into nagawid ta. Tumagastan to ken Engineer Juan. Taparugyakon ti proyekto. Siyak to timang bantay ka dagiti agubra, Mayor. Pinakontratag ti proyekto. Iswasana na masapul na bantayam dagiti agobra. Makamon timang kontrata kadagiti taon. Adoptalan ni Miguel nga agdadagsanak. Kat nalaos ti ragsak na. Tati amo na, kat iso ti ama to ininawag. Di na amo nga rami tayo ti demonyo ang mayor. Diyos ko, laging kat kaano mailimod ko. Di na pasamak kanyak. Di naktungat akakura ni Miguel. Numaamuan na asaan nga iso ti ama to ininawag. Anya ti ramidet. Miguel, papanam tadamat igam no asukdal. Inak man bumuras iti mangga. No salamagi asukaan ti asawak, nanang. Anya? Apay, iso ka di timbaga na apaginawan na. Saan mo't kit di? Ang di mo't maaginaw ti may sa babae? Kat dagitay naalsam ti kahit da kanan? Depende, no anya ti kaayo na akanan. Saan asi ka ti agpili ti paginawan ti asawang barog? No anya ti kayat da akanan, at iso ti paginawan da. Inaklatan ipurusan ka dagiti naalsam nga dabukil na, nanang. Tabaran no lalakin to ti agbalin nga anak mi. Mala, sikat ti makaamaw. Ang maguray ka. Amo ka din ti katugangam? Kuan nanang, saan pa'y? Ang rantak na inak to ibagayin to naldaw. Ngalawan, inkanto nga ron. Amok amaragsakan mat ni abalaya, no madamag na ang aginawan ti asawa manak ko.
Napanan ni Papa, Mama. Napandak ni Boyong iti pakay patakdaran ti eskwelaan, iha. Di matagong ungot ako na nila kay Matyas. Gaputi pa ng pagabor ni Papa, tidaduma apas at titaltalunan na. Wen, ngamawan ti mabalinan ni Matyas na makitaltalon laeng. Sa maysa, pagsayaatan ti kaadwan ti may patakder iti dayjay adaga, iha. Sa bagay. Wan gayam, Mama. Sa bali man ti malagip ko. Oh, anya iha. Sige, ibagam ta iso ti pagsaritaan ta. Saan ka din ngayon anong tagiti soldado kan polis tagiti tulisan, Mama? Iti pan nakarescue da kan ka. Intuloy dagiti soldado kan kapulisan anapan binirok ti kuta dagi jaman nagdakdakas. Ngam napaay da. Agtan tulat altaw tagiti at tulisan, Mama. Saan ko manaday ti panunutam, iha? Tinapatag, naagaw da ka iti ima dagiti nadangkok at tulisan. Miguel, sa tino tinang burasam ka dagiti mangga kada sa lamaki. Tamangga, napan ko dinawat kini pari Bantur. Dahil tamat sa lamagi, dinawat ko kini pari Jimmy. Nag-iimas ti sa lamagi, nasamit. Mara sa bangaminan, kanday ti darang hidangan na mangga. Agyaman na ka? Ay sus, saan kan ngagyaman? Syakit di ti agyaman kin ka. Tadan biyag nagpitpitik iti saklulo. Ay na, may sakto mong nga ama. Oh, apay akas lalim mi day tarupam. Kan nagsinay ka pa eh. Kwa, nagalasam matante kan kanak asalamagi. Malasam. Amo naragsaka kaputa. Masikuga kon. Rumbang lang nga maragsakan ta. Tadanton anak ta. Uwin gayam. Mapanak to iti ayam na tatang. Oh, anya ti gagarami dyan ni tatang. Wano ran tayo man ang tiaginom. Ah, ay saan? Anya nga ron ti gagarami dyan. Hinak ipadamag ngagdaragsan kan. Taamok anabayag ng matan asagsagaan ti panagsikom mo. Sidigtan iti pinagaburan niyo kataltalunan nila kay Matyas, Mayor. Well, patarayin pa yung arotilugan ta tapno na daldaras ti dadanon ta. Juan, Mayor. Oh, kung nakapatarayam, nga minisaldeng mo gid din. Gaputa adda nakabangan asang sangati kayo kun sisiit ti masangwanan tayo, Mayor. Wala ngagpaiso. Pato panggis. Asino nga ta tinagibangan ka dagita? Nilakit nila kay Matyas, Mayor. Tapno awan ti makapani tinagaburan at kataltalunan na. Katam dagijay nakabangan iti kalsada. Tapno makadanon ta iti pinagaburak akataltalunat. Apagbiit ka matitinakanan. Kaputasan ko anadano ni tatang iti balayon. So anagawin ak madla adagos. Anya? Ay, siguro. Napanmanon iti taltalon. Iso adi mo na danon. Mabalhin. Awon gayam. Nasabat ko iti dalan ni Victor. Kat imbagak nga alag to akong padre. Anya? Kumpadri adagos? Asino a Victor ti bagbagam? Ni Victor at taga kabangibang ang baryo. Imbagak nga alag to akong padrita. Unay kamutan. Agin inawak pailaan kumpadrin ti birbiro ko. Wana bakat. Excited ak namin ang amadahan ako na iti kumpadre. Ay, isardeng mo pailan ito ang aramidang. Tapay ko mga isarding ko. Saan ayaan na say-sayaan? No nasapsapat ipanagbier ko karagiti mga anak to iti bunyan. Kasanon? Numaalis anak. Diyos ko, saan kumamot ah? Saan man atila, adda nga ibagbagam amira. Tama nga no pumuno. Ayan na, uray la asimgara. Madi nga minyon unaan dagita abanag. Tama nga no saan amatuloy. Kababain. Wan man langan. No isuti ko na. Di iso. Ay wanam nga rod anay bagtabagin. Wen
Di nagpakadanagan. Naanada. Anya, naggapo kayo ka ni Boyong iti pinagaburam a kataltalunan ni Matsyas. Wen, ngam nagayblada ka naman. Tapay, anya ti makagapo. Gapo, ta idi asinag kamen. Pili ta pinagsardeng ni Buyong tilugan mi. Tapay, naplatan kayo kadi, wano, adadadaal ti makina. Saan? Nga maddanay bangan nasangsangati kayo. Iso akapilita na nagsardeng kami. Anya, ta sino kumatinangibangan kadagi jay Placido? Hindi pa nagdamdamag mi kadagiti tao. Ni kanumatya, sinakita da nagikabil kadagijay. Anya, sinvergwensa. Tinsala maar-arami din day jay Matsyas. Wan nga rod. Iso apaya bagto kadagiti tao kat kasarita. Nilatan Boyong ti baon mo. Di na nga rod kayat. Tamangan ka no mapatay na ni Matyas. Anya. Mabuteng siguro Iso adi na kayat amapan ayaban ni Matsyas. Mabalinagas ta. Kat pinagpambar na lang nga amangan no mapatay na no makita na. Talaga nga awanan pa nagtalag ko ka ni Boyong, honey. Oray siyak. Di na pa may salakan ti bagina. Siyak tulagid din. Nga may timpok ti panangibaga kasukatakon at driver bodyguard ko. May maya, no samon tula ibaga no ikatem. Inton makabirok kan iti kasukat na, honey. Madlaw ko akas lalo mamlamisan ti panakilangan kanyak damayaw. Kanto niya Agripina. Ti salbag nga Matyas. No ikatandak iti trabaho. Kat iso ti pabasula. Tanapukaw ti kumpiyansa kan panagtalagdag iti amok. Gapu kinila kay Matyas. No kunak apal tugak dagi alakay. Kat aramidak. Anya ti kunam, Amira. Rugrugyanan ti asawam ti agbiraw, kadagiti mga nakto ti bunyak. Nga uray no inawang pailaan ti anak yaw. Wanarot nanang. Iso bagaan yan tuman. Binagaak matkit din. Ngam amangan no din na ipangag. Nakababain ti panagbiribirok nan iti agbalin aninong kadaninang. Idinto ta agin inawak pailaan. Bayam, takasaritak to. Makapasuron ti panagbirbirok ng ti mga anak, idinto ta inawang pailaan. Wanarot nanang, madinong maununaan. Ay wun gayam. Nadanon na matlaang ni abalayan ti papanay di balayaw. Saan ka nung aron? Siguro, napan ni tatang iti talon. Awan ka di pa iti panagsarita daki ni Mayor, panggap ka dagiti pinagaburan na ataltalon yaw. Awan sa paymat nanang. Ngam ko na ni tatang, kasarita ng tukano ni Mayor. Pabayadan nan sa dagiti nadadaala pagay na. Ay, rebeng laeng abayadan ni Mayor. Tadi met inuray ni Mayor ang naapit dagiti pagay ni abalayan sakbay ang nagpagabawr. Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.